Mwebale kuba ku YY Media, mwebale kutugoberera nga mubona emboozi zaife ku YouTube. Tukabukuba nti kyemukola kyamaanyi era tusaba abayaka bakali kusubscribinga. Bambi mubona emboozi lino hayi mujye mumaiso n'okusubscribinga. Tukabukuba nti kyemukola kyamaanyi no ayiwe lyetulina lyo lisesa, ayiwe lyetulina lyo lyabye wuno. Abanu omwenge bewandiyese abatamiivu mu district y'Eruuka bekozeemu ekibiina eky'obwegaisi eky'abanu ab'omwenge bakyeta Luuka District Malwa Drinkers Association. Era nga ekibiina kino bamemba bakoba nti babeena kyo okumala emyaka nga 5 era mbu kibakulankulainya wabula obukwakulizo obw'okuba memba busesa. Obukwakulizo obw'okuba memba busesa kuba buli memba olina okumakinga sure nti buli naku oleetera onu omwenge naddala amalwa ga 15. Memba olina okuba nga anyway kansooke mbaloze ku bulozi tejja kumalayo. So eyo nemboozi eriwo abanwi ab'omwenge mu district y'Eruuka bekozeemu ekibiina eky'obwegaisi era nga kiri kutambula bulungi. Bano buli naku banu omwenge era bakamba buli lwa Sande batyama bakola saving ye$25,000 buli muntu. So ndi wano okubakobera ekibiina kino kibayambye ki, lwaki bafa ina ekibiina kino ekyabatamiivu era obukwakulizo obw'omu kibiina kino kiri kitya buli butya okuba memba kyetaagisa ki, biki bye batayenda mu kibiina kino ng'okiri mu memba w'abatamiivu. So nebyo oli ku YY Media nze yo lisigira Yazid nga wenkobye akali kusubscribinga jabo maiso no kusubscribinga, like and share our videos. YY Media, YY Media, your best YouTube channel. YY Media. Eri emboozi y'owaya wabulanga esesa. Abatamiivu ab'omu district ey'Eruuka bano bakoze ekintu ekitabanga wooku. Bano bekozeemu ekibiina ekyokunwa amalwa era nga bakuba nti ekibiina kino balina ensonga debe lwaki bakitondawo, wabula nga bakubye nti buli memba mu kibiina kino alina okuba nga buli naku anwa amalwa ag'esiringisi 15. Buli memba olina okuba nga onwa amalwa ag'L15. Ate ekindi buli memba olina okumakinga sure nti buli lwa Sande batyama olina okuleeta siringi 25,000 ng'esente dino badinwa mu malwa n'omwenge ogundi n'ekindi edindi basevinga kuku dabanga dibayamba kuku nti oba omwaka eguwaku basobola okuyita ente ey'abatamiivu oba abanu ab'omwenge ng'Eruuka oba asala bagabana. So bino tutubibonanga kuku wabula kisooka Eruuka okuba nti abatamiivu balina ekibiina kyaibwe era nga kiri active. Balina akakiiko, balina chairman, baba ni voice, baba ni secretary, baba n'oweebyesente. Era nga bano babalayiza batoola okulayira baka nti obuvunaanyizibwa bwe babawa bali kujja kubukola babone nga batambuza ekibiina kino ekyabatamiivu ng'ezira kuswaza ba memba. Ekibiina kino kyaganibwa ku kyalo Ikonia era nga wetwatuukirewo ba memba baberenga batyaime nga bali kunwa omwenge nga bwe bakikola buli naku, wabula batukobeire nti mu bukwakulizo obw'okuba memba obundi olina okumakinga sure nti oyo memba yayina olina okuba nga oli mufumbo, tibayenda bawuulu mbu olina okuba nga oli mufumbo olina omukazi nga kino bakitaawo okuziiza embeera nti memba oba oli awaataidde asobola
okubona onaidye nga ali wano yajja mu maka ge yayenda mukazi we oba yayenda omusaada we. So bakoba nti okuba memba w'ekibiina kino ekisooka yala olina okuba nga oli mufumbo. N'ekyokubiri bakoba akawaayira akandi nti memba yaye ali mu kibiina kino w'omala okunwa omwenge togwa kungira. W'otambula taggala n'omwenge gwo aye ezira kugwa kungira. Mbu wagwa kungira bamemba ne bawulira amawulire nti munaibwe oluvannyuma lw'okunwa omwenge yatagaire mbu bamukuba fine ye$50,000 era sente dino webadisoloza fine dona badigulamu amalo badina nada olunaku olwa Sunday lwe baba ni general meeting. Mataka gatufuga muno oteeka okwinda nga oli muyondo era omemba wabali kuteesa wamusitukira mu fine siringi $10,000 kirite kalula Sunday okuba konfamu nti $10,000 divaawo $10,000 lujja ku saving $10,000 twanunwamu ki amalwa batu savingira gesente ng'ekibiina era kyatwamba mu kwedaabulula mu bwavu. Mulina ekibiina ky'abamaba nga wano bakyeta batya wano Sookooleke group. Sookooleke no group musevinga mutya era mugabana mutya? Okusevinga okufuuka memba $60,000 buli lwa Sunday oida $2,500 buli lwa Sunday every day $2,500. Ekintu ekindi nti mbu memba alina okuba muyondo mbu alina okwida okunwa amalwa bwebanwera nga tawuna mukanwa ng'aseniiza amaino. Kino kibayambaku nti engeri yebashiyalinga enseke kibayambako obutafuna ndwaire nti ole waba nga yaseniiza amaino aba tajja kugemesa ole bulwaire bwa amaino kuba bakolesa oluseke lulala olwo. So bakoba nti memba yayenda tibayenda memba ajja mukunwa mwenge nga tiyeseniiza. N'ekintu ekindi tibenda memba mukyafu omunaga atayoza. Mbu memba yayena kuba memba abaife bano abaluuka district Malwa Drinkers Association ng'ekibiina kino nga wembakubye nti kyaganibwa Ikonia nawali offices daibwe enkulu aye nga tujjo bakubera eyo mbu bano balina enteekateeka edda okukola branches mu bitundu ebyendawulo ebyomu district yeeruuka oba oli awo busaga n'okufulumamu mbabula bali kujja kuvaayo n'amasaga gaibwe agaluuka district Malwa Drinkers Association. So mbu olina okuba nga toli mukyafu oba muyondo. So kyona ekibiina kino bamemba batukobaire mbu kibazimbye ino okumala ebbanga ery'emyaka 5 lwebakivairemu embo batukobaire mbu bamemba bafunyemu. First of all bakoba nti obuyondo mu bamemba bweyongeire nga buli ali mu kibiina kino ekyabantu ab'omwenge naddala amalweruuka embo mbu obuyondo bwe bweyongere talinga batamiivu bandi ab'ekyafuwaza. So eyo ni achievement yebatukobya esooka na achievement eyokubiri embu ekibiina kino kibayambye okuba kumanga tibenigira mu bikolwa bibi naddala ebyokujja okwiba ebyokujja okulwanalwana. So mbu babagano webanwera amalwa embu bateesa ku nsonga embu edi n'abazimba era batukobaire nti mbu ekibiina kino kibayambye okuba nga bagondoola ebizibu ebibaluma amaka gaibwe. Mbu memba yayena waba n'ekizibu mbu aida yabakoberaku wano mu lukiiko nga bali kunwa amalwa mbu bamuwa amagezi oba mukazi wali kumusumbuwa abakobera ensonga badanda mbu bamemba bamusalira amagezi oba musaada nali kumusumbuwa
akobera ba member ekizibu kino ensonga dino badikola kibadigondola nga tedigire na mwerosi kituyambola okuba nti emberi y'erukwida obwekanamu obw'esente ebyokulya ebiva bw'otwala ng'oterekayo akantu k'oterekayo osobola kikusobozesa okulya ebiva ku lunaku olukulu kuba okoba oti nte nga oba ngemye nga mukazi akazibu kalugwawo ng'odi munonaku so nekindi amalwa gano gabayamba gatya nga imwe gano kwekuumira ano biki kyegabayamba ino gatuyamba twewonya ebizibu ebyabavubuka otukuba ebijambiya kuba ffe tetusobola kujja kondoola aye twesoloza gano twegayira gano kuba amalwa gano gakuwaya obaire kwera owulire kweno kerere kale iffe twegayira wakobera mwino obuzibu owandyetuze okubera mwino ekizibu kyo tiwetuga mbu n'awandi bakyayiragana memba nga bano ekizibu bajja mu maka ge bamukyalira ensonga dino nga abanu ab'omwenge oba abatamiivu babanga badigondoola n'ekintu ekindi batukobaire nti ng'ekibiina kino kyakatandika omuwendo ogw'abamemba abaali nga balina enfunza edaavwanga ku bukyafu gwali nga mungi wabula omuwendo guno mbu gukendeire era nga musayino bamemba ezira bamemba abegeita mu kibiina kino ekyaluka district Malwa and Alcohol Drinkers Association mbu balina nfunza mbu obukyafu bukendeire obuyondo bweyongeire ng'ebibiina byona bano bayogere ku nife batukobera nti era balina enteekateeka mu kibiina kyaibwe okuboneka nti bakiwandiisa ku disitulikiti mu butongole basobole okuba nga boona baganulwa mu nteeka da gavumenti naddala edda okuva mu bwavu balikoba nti balikwenda kuwandiisa ekibiina kyaibwe kino ekyabatamiivu ekyeruuka ku disitulikiti boona bafune ku sente edda obwegaisi gavumenti edda erigaba edda emyoga nidino esente gavumenti eri kujja okubikiza mu parish development model mbu boona nga abatamiivu boona bali kudendako n'ekintu ekindi batukobeire nti balina entege okubona nga bajja okumiitinga pulezidenti ow'eiwanga bamukobeire ku bizibu byaibwe nga bamemba ab'ekibiina kino ekyabatamiivu eruuka bakoba nti mbu bafunye ino ebizibu bingi ddala okusosolebwa okusonkebwamu olubwe okuvumibwa okuderegebwa naddala ababatana omwenge so nga bakoba nti boona nga abatamiivu oba abano ab'omwenge balina ensonga dhaibwe de bali kwenda okujja okuboneka nga bamiitinga omukulembeze ow'eiwanga bawayeemuku bamukubira ku nsonga dino so nekyo muli ku YY Media akali kusubscribinga nga wenkobye mugiyo maiso n'okusubscribinga like and share our videos nimwe akuwa amagezi kuba tiga akerere niwe tondoga ya ife ekyo tukiziramu so koleka okeyana uli samwino kyali kukoba